Ni pediang sama bahaya piparoki para jor sa sisin syaki sawayom. Don sibon ba ki rew 8 football. Ki balapan pau ya laka jingko nyo mensim. Hadin baka Argentina kalaya kendo ya kiri. Iba om pada pau pertai. Nado haka kuarter final berkamtam haka semi final haka baka Argentina kan ya kendo biang ya ke Kanada. Kari kabadon haka juga grup kata haka grup E. Lada pai cakuru kompen ya kendo ya tim haka Copa Amerika arhajar arpusau haka baka tim kabawan haka kerdan banengkong haka grup E kan ya kendo ya tim kabawan haka kerdan baar haka grup B. Barka tim kabawan haka kerdan banengkong haka grup B kan ya kendo ya tim kabawan haka kerdan baar haka grup E. Kadai kalong kumju nak mentaka grup C barka grup D. Katai karukom penbait fixtures kala penlong ya ka Argentina panlaj ban ya kendo ya ki tim bak ham klan bor bat kampau pertai kadau pak South America kum ka Brazil Colombia bat Uruguay ki badon ka grup D bat C tadhadu ka final. Kadai karukom penbait fixtures kala penlong pat ya ka Argentina bat Canada ban ya kendo biang ka semi final. Lasai ka step kasi pau dari ubanay banyo usnam arhajar pusau hakapor san siteng menstem kibabon kilaong kumno kitim kibana kajo ka grup kila banya kendo biang tang haka semi final haka jing sisya ya kitim kibadai na kajo ka grup dai banya pen kendo biang tang ladaki poi saka final haba pai ya karo kompen ya kendo ya kitim haka ne ka Copa Amerika kitim kibadai na kajo ka grup kin om ya kendo para maki tadhado ka final jinlada kitim naka grup E kini akan do ya kitim naka grup C bagi tim naka grup B kini akan do ya kitim naka grup D namar hakan ka Copa Amerika dan tangkan reu teli kitim kajing keli ka bami mentakalong hatu kani ka fixtures jong ka Copa Amerika arhajar arpusau kadai ka balalek kenang ban pensuk ya kari Argentina bahkan laj banyak kendo ya kitim baklan bor shua ka final kum ya ka Brazil Uruguay bat Colombia kenang bahkan poisuk saka final balai habatang kan reu tim ya kitim nakaju ka grup lapen ya kendo no tang haka semi final balai kitim kum ka Colombia Uruguay bat Brazil kidon haka liang baki habban ya kendo para maki shua ka final bat balai kim don sekali yang badon ka Argentina sibon ki jingkeli kimi nadangi wat ya kidau halor karu kombo renti ya ki fixtures akan ka Copa Amerika arhajar arpusau lada pai saka semi final jong ka Copa Amerika arhajar arpusau kapan sedang lah saya ka step apa ka Argentina Persia ke Kanada balasis ni step ka kadway dari upanay banyo usnam arhajar arpusau apa ka Uruguay Persia ke Colombia haka por san siteng men step ka semi final apa ka Argentina Persia ke Kanada lasai ka step haka por san siteng season page igumba ka Argentina kan poi daga basuk saka final namar haka group stage ka Argentina kalayakan do ya ke Kanada berkalalaban pelem ya ke Kanada daar lanon balada ke Kanada kalaban keput kelaya ke Argentina daga pelem haka semi final jong ke Copa Amerika arhajar arpusau kandai ka jingya lagay ka ban pensyayongan lagi Rio 8 football setelah ke pertai namar ka Argentina kadai ka lado ya ka Copa Amerika arhajar arpuai bad ya ka World Cup arhajar arpuar bad ka baru ya ka kerdan beningkong haka pertai kad baka kana dapat kadon haka kerdan basau popra bad kampat jula ban priyak lani ban penlim ya ka Argentina haba haki arsen ya kendo ke Kanada kala syarem dan not lasan kul but not la arkul hakmat ke Argentina kumta la dapat nadu ki record hadu ka jingbat ya ki kerdan bat ka jingdon ya ki rang ya la kai bapau nam ke Argentina kala tam lupa ya ke Kanada habaro kiliang ibabon kingej baka jing ya kun ke Argentina Persia ke Kanada kalong tangkum ka practice match ke Argentina nakabenta ka final haka bahkan habban ya kendo Persia ke Colombia lani Uruguay paralog
pen pau ya jing perkhat jong pi leng bagi komen kabaya dei berka jing nyalakai abdeng ke Argentina Persia ke Kanada atau his ngeu ya ham baka semifinal hapdeng ke Argentina Persia ke Kanada kadai tangkum ka jing nyalakai praktis na kamenta ka final ya ke Argentina dan evidon ka jing perkhat baka Kanada kan penlengok ngan ya ke perthei baro ka wei da ka pelem ya ke Argentina lasai ka stem Lalu dia kijing perkhat jong pi leng bagi comments. Kita ada opini sembiang aka wepat ka video kublai si bon kublai si hajar ngo.